Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн мынакей Нарым шаарында Аса Кулжумабай атындагы Теңир Тоо жаш таланттары ушул жерде баш бириктирип ушул жака ынтымакта келип отурат. Жана ошондой эле бизде баягы сүйүнүчкө, кубанычка бөлөп Кыргыз Республикасындагы 4-декабрда өтүлгөн Манас боюнча өтүлгөн республикалык деңгээлде өтүлгөн конкурста сынакта жаштар боюнча баш байгени алып берген бизде өзүбүздүн жаш манасчыбыз да бар. Анда мезе Манас менен баштайлы Кыргыздын артылыгы бар туруңуз аттап, анда мезе биздин Манасчы жигитибиз Алишер Үсөнкулов. Manastın ulu sevmeti bozgun arık derün boyu menden kıdırıp sırayla geçip yol taratıp haşu aşı taş basıp büt büt beni görüp büsülü ve çencir görüp işket aldan sırıp çercek sallar iki su boyu menden kıdırıp taytorunu çaldırmayı çatı uyku kandırmayı eski taşken çaldı var yegeyip jetim bastele hazı kurtun çoğdala Aldallağa gelgende jer sorusun gördele jetigen adam tunbayı hadadan arkar uyulat hadadan ceviz uyulat tettirden deki kalmadıp tekenizimle savadıp çatkan eken dalar esemesin ayamay Kudayım bergen durmay mı usuna yerim bilmese jetimli Kuday urmay mı talastın susu taşıptır anan taş başından aşıptır Arba. Mınакей андан кийинки Алишердин иниси дагы бир манасчы биздин инибиз жигитибиз бар. Анда мезе Алихан кел, өзүң бир манастан жүзүңдү кылып айтып берсең. Ушул бүгүн караса, есеп кылып санаса, кылымга саны толуптур. Бул жогону күнү, эртеңки күнү болуптур. Эртең конок конор деп, курттай жайнап толор деп, азын алак журт эле, атактуу жерин огой деп, кайдан бул иш оңой деп, кабыла Манас баатыры калкы үчүн кайгы деп чыканак терге салды эми. Чырым уйку болбоду, Султан Манас тойлонуп, чуу чубуктай толгонуп, жүгүрөп жылдыз толгондо, түн ортосу болгондо, ак күбөдү жабынып, арыстандай чабынып, иш баштоого кабынып, калаары жок аяттын ак келдем ылдык таянып, алтын доол көтөрүп. Рахмат, арба. Алихан арба. Андан кийинки мына биздин чыгармачыл жаштар отурат ушул жерде бардыгысы. Анан эми кыргызда кыздын чачылык, кыргызда кыздын атылык. Кызыгын көрбөт дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук дейт. Мынакей ушул жакта баягы комуз менен кол ойнотуп ырдап келе жаткан Акылай Уланбекова деген кызыбыз бар. Кет бермесең. Baskan yolun bir aşık belirgin can ketken azaplarla çıdağan gayrat gücün askan soğuk dengekin gayrat gücün askan soğuk dengekin Aytıp ötküz ayalamga dengelgin Sen men üçün ırız çaçkan şolangsın Ömürdögü tügündögün berekin Ömürdögü tügündögün berekin Мынакей баягы жигит болсоң шок бол дейт. Баягы жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп кыргыздын бир дагы артылык бир салтын сактаган бир керемет макалдарыбыз бар. Анда мезе эстрада менен да жүргөн эл билбек Ернісіп деген біздің жігіті сол тұрады. Келе алмаса.
Anda mesela mınakey kolunu alıp komuzunu koşulayın doğrusunu verip mınakey Katar'da oturgan Ayjamal elimizin sulu kızımız oturup kettik mesela. Hareketli öğrenmiş bergen. Buna ki andan ki iki katarda oturgan jigitimiz bayağı sözün aytan kıskasın, toba terin nuskasın, ürümünün koşa törölgün, ürüsqa joksu bölöngün, Köçerbayıp Dastan деген jigitiz oturат. Ayın apalar, beşeninde berekeni şamı var. Çat çağırıp çarçan yaşın öteda, Abba desem ergip soğuk tümöngü. Abbaları gün, asmandağı gün gögelip benim. Abbaları gün, gölde senin gelin benim. Anda kaçan anda bekle gezinde, akıl aydı biz kaldı
Karşılaşılar kalemimdin ziyası. Dağlandı batırçılay sezilen çırpıktağı çımçırdı rüyası. Tengir torun havası, deniz olurtun davası dep Kutmandı jerimden çıkarmanı anlamıza geçiş tasarına kavalı koymuşlar. Çözümdür çayka, türüzüm bayıla. Yetersin ya!